Pro chi non conosce sa limba sarda. Prosi stranzu chi cheret intrare in intro desa cultura sarda. Pro chi cheret conoscere paragulas novas. Pro chi stima sa limba sarda e a piacere della pensare a sa matessi manera desos atteros. Pindulas de sardu. Imparammus su sardu. Sa limba sarda in pindulas. Pindula 1. Benevenios a imparammus su sardu. Chi in custas lezionese azes a imparare a faveddare sa limba sarda. Chircae de ripetere sempre a bocche arta zuchinaro deo. E pompiae bene in ube rugene sos accentos. Sos pronomenes deo, tue, issu, issa. Nois, bois, issos, issas. Kin sos pronomenes circamur de vacere carchi frase. Deos o mastru Antoni, tu eser mastru Elinna, issu mastru Emuru. Noi semus carrales, bois sezis sorres, isso sum fradiles. Deo appo una berbeque, tue arduos cavallos, issu a tres terrinos. Nois ammur battoraneddos, bois azes quimbe domos, issos an 8 vizos. Sor verbos principales: essere, aere. Essere. Deos o, tu es, issu est, noi semus, bois sezis, issos sunu. Aere. Deo appo, tu as, issu at, nois amus, bois azes, issos an. Come arriba sattera pindula, non bormoghezzas, Una pindula tira sattera. Imparammus su sardu, sa limba sarda in pindulas, pindula duoso. Numeros. Unu, duos, trese, battoro, quimbe, sese, sette. Otto, nove, deche, undici, doichi, treichi, battordichi. Bindichi, seichi, deche sette, deche otto, deche nove, binti. Dai su numero 20 impusti si diventata 21, 22, 23. E gaisi chinde 31, 32, 33. Sascentenas, ducentas, trecentas, batorscentas, quimbicentas, sescentas, setticentas, otticentas, novicentas, milli. Carchi esempiu de numeros compostoso. S'America est stata scoperta in su 1492.
Sa prima guerra mondiale è stata fatta in su 1920. Sos Statos Unidos de America sono naschios in su 1776. Su Regno d'Italia è stato proclamato in su 1861. Semur vivendes annu 2021. A sattera pindula. Una pendula tira sattera. Sa limba sarda in pindulas, pindula 13. Pompiae bene in ube rugene sos accentos. Cuchina e cosar de manicare. Mosamento de ripetere sempre a bocche arta su chi intendies. Mi das propria chere battor spaninoso e un chilo de pane carasau? Quanto costa questo caso crapidu chi hasi in sa vetrina? Mi das un canto de petta de verbeche pro la vacchera buddiu? Mi das propria chere un chilo de pessiches e pustisi mi seperas una bella sindria? Quando andamos a fa che si spesa pro manicare, de solito comporamos su pane, sa pasta, sa petta, su pische, su casu, sos ovos, sa sartizza. Sa stamata, sa pro sa bagna, su vino, sa fruttura, sa verdura. Fachimus carchi frase. Sos ovos de sa pudda sun sos prus cussumaos. Su pane er fattu chi in su tridicu. Sas castar de su casu sono medas. Sa menzur fruttura è scussa boddia in si stagione propria. Sa petta de su cavallu si manica pacu cotta. Come arriba sattera pindula. Una pendula tira sattera. Sa limba sarda in pindulas. Pindula battoro. Pompiae bene in ube rugene sos accentos. Sormamentor de sa die quando non sedimus a sa mesa pro manicare. Su murzu si vachet a su manzanu. Sa prandidura si vachet a mesudie. Sa chena si vachet a sero.
ir murzare, prandere, chenare. Facimus carchi frase. Deo appo ir murzau a sassette de manzanu. Facimus carchi attera frase. Noisi ammus prasu a sa 1:15. Galu carchi frase. A sa 9:00 est ora de ghirare a chenare. Proso sardos ispuntinu est un addobiu de medas amicoso chi manican tottu parisi. Su licore vattu in sa murta, ermeda istimau in tottube. Narana chi su turrone l'apan inventau in Sardigna. In calicuna arbiddas in Sardigna, sar festar de coiubiu durana dai su manzanu finzas a s'incrasa. A menzurbiere.